le fo mai whanunga le nei tai au fau, ma le nei a so fau o tātou au lia, ia e le alofa ma le anga le nei alo tātou o tua. Le nei tai au le ansu tofi, ia a so sfuru ma le iwa le nei, o le masina o Februari le tātou savalinga lua fe lua sfuru ma le ono, ia tātou vi ia I lava ma whaaftaia, le alofa ma le anga le nei alo tātou ma taisili le langi, ia ua ma whaifoia na tātou toi au lia manuia ia le nei tai au o le nei a so fau I lona anga le nei ia tau tala fo I ma le whaaloalo le whaailo le toi te tala lo ia o a tātou whaasalonga ia I le nei tai au e ala I le tau tua ma le au unanga le amo lima whaasfulu ma tātou wala leo whamo Sina Radio App e le nei tai au ai se o tātou mua I whaaftaia le alofa ma le anga le lei o le tua ia ua mawhaifo I ona tātou toi au lia manuia le nei tai au. Me leo tātou sauni ngā lotu ia le o tāpena ma iai le sunga le whawhiangainga ia Reverend Maunga Motu o le autu stusi e kālesia so whatasi au au I Samoa nei. Usi mai lo whaafonga tātou sauni ngā lotu. Tātou tāpo I atu I le tua, si o tātou tāro. Mātou te mua I awhera wa le tua I loa nganga pa ia. Tōnu mātou toa ai mea tā pena I mātou rau whānau. E soa ni maia, e te whama I te mai sufi o mātou roto I māna tuna tunga ni nei, au wāre tā pena ina o nei tāpo ina. Ina ia iu I le mātanga o fia o rau vi ina. O Yesu Kiriso lava o mātu o le mawara autua I nei. Amen. Tātou pese ua saunio.